वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे त्रिधासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सज्जन, हिजोसम्म हामीले 18 अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी पुरुषोत्तम मास महिमाख्य 19विंशतितमोऽध्यायः अर्थात् 19 अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ। श्रुतोवाच इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्विना प्रीणयन्निव सद्वाच नारदो मुनिषत्तमम्। किमुवाचोत्तरं ब्रह्मणसुदेवं तपसां निधिं प्रसन्नो भगवान् विष्णुस्तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। श्रीनारायणोवाच इत्थमावेद्यो विष्णुसुदेवेन महात्मना प्रत्याह प्रीणयन् वाच भगवान् भक्तवत्सल हरिरुवाच द्विजराज कृतं यत् तेनैतदन्यकरिष्यति न तद्वेति भवान् नूनं येनाहं तुष्टिमाप्तवान्। अयं मम प्रियो मास प्रयात पुरुषोत्तम तत्सेवाते समजनि शोकमग्नस्य स्त्रिय एकमप्युपवासं य करोत्यस्मिस्तपोनिधेः मलमासेति मासे मासाख्ये पुरुषोत्तमे अवसानन्तपापानि भस्मीकृत्य द्विजोत्तम सूरयानं समारुह्य वैकुण्ठं याति मानव। मासमात्रं निराहारो यकाल जलदागमात् त्रिषु कालेषु ते स्नानं सञ्जातं प्रतिवासरम् अभ्रस्नानं त्वया लब्धम् मासमात्रं तपोधनम् उपवासश्च ते जातास्तावन्मात्रमखण्डिता शोकसागरमग्नस्य पुरुषोत्तमसेवनम् अजानतोऽपि सञ्जातं चेतनारहितस्य ते त्वदीयसाधनस्य प्रमाणं क करिष्यति। एकदा साधनान्येव वेदोक्तानि क्रियाणि वै तानि सर्वाणि संगृह्य एकदा पुरुषोत्तमं तोलयामास देवानां सन्निधौ चतुरानन। लघुन्यनीयानि जातानि गुरुश पुरुषोत्तम तस्मात् भूमिस्थितैर्लोकै पूज्यते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तममासस्तु सर्वत्रास्ति तपोधन तथापि पृथिवीलोके पूजितः सफलो भवेत्। तस्मात् सर्वात्मना वत्स भवान् धान्योऽस्ति साम्प्रतं यदस्मिन् स्तप्तनावानुग्रं तप परमदारुणम्। मानुषं जन्म सम्प्राप्य मासे श्रीपुरुषोत्तमे स्नानदानादिरहिता दरिद्रा जन्मनि। तस्मात् सर्वात्मना यो वै सेवते पुरुषोत्तमं समेव लभतां याति धन्यो भाग्ययुतो नरः। श्रीनारायण उवाच एवमुक्त्वा हरिशीघ्रं जगाम जगदीश्वर वैनतेयं समारुह्य वैकुण्ठममलं मुने। सपत्नीकसुदेवस्तु मुमुदे हरनिशं वृषं मृतोत्थितं कुशुकं दृष्ट्वा पुरुषोत्तमसेवनात् अजानतो ममैवासीतं पुरुषोत्तमसेवनं तदेव सफलं जातं येन पुत्रो मृतोत्थित। अहो एतादृशो मासो नैव दृष्ट कदाचन इत्येवं विस्मयाविष्टस्तं मासं समपूजयत्। तेन पुत्रेण मुमुदे सपत्नीको द्विजोत्तम पितरं नन्दयामास शुकदेवोऽपि सत्कृतै स्तुवन्मासं च विष्णुं च पूजयामास सारदं। कर्ममार्गस्पृहां त्यक्त्वा भक्तिर्मार्गैशकुस्पृह सर्वदुःखापहं मासं वरिष्ठं पुरुषोत्तमं जप होमादिभिश्च तस्मिन् न भजत् श्रीहरिं स्त्रिया भुक्त्वाथ विषयान् सर्वान् सहस्राब्दमहर्निशम्। जगाम परमं लोकं सपत्नीको द्विजोत्तम योगिनामपि दुष्प्रापं याजमनाकानां
तु तत् कुतं यत्र गत्वा न शोचन्ति वसन्तो हरिसन्निधौ ततरत्यं सुखमासाद्य सपत्नीको भुवं गत स एव दृढधन्वात्मं प्रथित पृथिवीपति पुरुषोत्तममासस्य सेवनात् सकलर्धिभाकं महिषीयं पुरा राजन् गौतमीपति देवता एतत् ते सर्वमाख्यातं पृष्टवानसियन् मम सुखस्तु तव भूपालं पूर्वजन्मनीयसुत सुखदेवैति ख्यातो हरिणा योऽनुजीवितं द्वादशाब्धसहस्रायुर्भुक्त्वा वैकुण्ठमीवान् शैवारण्यसरसि वटवृक्षं समाश्रित त्वामेव गतमालोक्य पितरं पूर्वजन्मन हितानां पदेष्टारं प्रत्यक्षं दैवतं मम संसारसागरे मग्नं विषयव्यालदूषिते अत्यन्तकृपयाभीष्टश्चिन्तयामास किरज न बोधयामि चेद् भूपं ममापि बन्धनं भवेत् पुन्नामनोरकादयस्तु त्रायते पितरं सुत इति श्रुत्यर्थबोधोऽपि स्यादेवाद्यान्यथा मम तस्मादुपकरिष्यामि पितरं पूर्वजन्मन अवधार्य वचश्चेत्थं किरजोज्जिगतनृप इत्येतत् कथितं सर्वं यदि यत् पृष्टं त्वया नग अथ परं गमिष्यामि सरयुं पापनाशिनीम् श्रीनारायण उवाच इत्येवं प्रथमजनुश्चरित्रमुक्त्वा भूपस्य प्रथितयशस्विनश्चिराय गच्छन्तं मुनिमनुनीय राजराज प्रावोचत् किमपि न मन्नगण्यपुण्य इति श्रीनारदीय पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे वाल्मीकिनोक्तः दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तममासमाहात्म्यकथनं नाम एकोनविंशतितमोत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।